Bi armanca haydarkirina wan bi rêkar û prensîp û rênmayên Wezareta Ewqafê bû wan kesên navên wan derkeftin bû bi cihînana ferîza heckirina mala Xwedê, Rêveberiya Hec û Umra Parêzgeha Duhokê seredana Akrê kir. Giraniya bihayê geşta hecê li herêmê beramber bajêrên dîtin yên Iraqê, li dîvgotina Rêveberiya Hec û Umrê bû çenegerekan dizîvirît. بله بسم الله الرحمن الرحیم وکی دیار کو بو حجة اف ساله نسبه ولات عربستان السعودي قالك كيم كريا بو تنها مليون فيزا بو عالم همي شوي مليون 15000 بر عراقي كتن شوي 15000 2000 بر هرم كردستان كتن تقريبا شو من ضمن بيد 2000 يجي نسبه ما دوك 449 حجي بو اتقل لجنه ميت اداري وطبي وارشاد ومفتي وحمله دارات بنات 487 نف حاجی درسته 42 ورقه عراقی ولگرتین یا ما 47 ورقه نه بس بوچی اگر اویا کو جهت ما جهت سکنی اوتیل و فنادق ما همي سالاكيش عراقي نزيكترين قلك حتى وين رادي كنت سنوري حرمي دانا يعني تول نفيج الاوتيل بكي حرمي حساب 100,000 Bu afsale li dîf rênimayên welatê Siûdiyê kes neşêtin li cihê kesekê dîtir hecê encam bidet yan ku heca bedel ev sale nayête bicihînan. حج بدل هر سال هبو يعني خلقي مالفيرا دو دف مقاولي اون اف حجي چون دولويري هندك تكليف كان چون حجي پیشوافت کرد اف ساله بشتي وزير اوقاف شوية سعودي والويري كومبين كريد قال برسل السعودية قلتي ام مجالي نودينا خوش شخصك بتنجي بتصريح حج بشي تعرفي خودی ما خعوزری و خوتیری همه حکومت بو مالویری فندق گرتی و خورنو های فندق خورنا هاتنو چونا پاست هاتنو چونا ما بین حرم و فندقی اوه گوت ما Her sal berî hatina cejna Qurbanê Musulman li seranserî ciyanê qesta welatê Siûdiyê dikin û bicihînan û ferîza hecê ku li hemû jiyê xwe Musulman tenê carekê bi ferîzê bi cih dîînin bû wan kesên li ser dêyê te ferz kirin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akrê.